Ayo, ayo deh. Kurang ajar, minto kurang ajar. Ya, ayo ayo, baru ayo buka deh. Woi, woi. Oh, iki warung. Iya, ya, ya. Ayo, baroe, perang yo. Ah, iya malah. Orang budi. Iya, ayo, ayo tong, dasar tong. Ayo. Ayo, pedutnya hati-hati le, no kamera le. Ayo. Rodo menengah sithik le. Kamerane kan ketok. Maju menengah lah. Merapat. Wah, iki weroke siji iki. Iki waro apa werok iki? Minto kurang ajar. Wah. Kuwi waro apa nek kucing kuwi kan. Waro kok koyo ngono iki. Iki waro apa werok? Kuwi kucing ya. Sopo le sing jajani le? Sopo le? Walah, waro kok semono gedene. Iki dudu waro iki. Anak werok. Ayo le, buat gawe. Wis rupane koyo apa ndak penting mengko ngenteni hadiah saka ketuane Mbak Kardi Kasno. Wah, ora to? Siap. Ah. Rodok merapat kamerane gen ketok. Ah, tong tengah tong. Ah. Gen mlebu acara flora dan fauna. Oh, hei. Wah, waduh, golek apa tong? Golek apa iki? Woi. Oi, Pin. Ayo, ajar, ayo. Iya. Ayo, iki. Waroke diajar, ora apa-apa. Iyo, iki waroke diajar ora apa-apa. Ilmune lebu sekilan. Monggo ora kena. Ayo, waroke diajar. Kok nak loro jaluk tobo karo Mbak Kardi Kasno. Ayo tong, wah rupa-rupa. Kuwi bar mlebu pawon kok piye iki mau. Minto. Tukang sropret, coba ngeco warokmu tukang sropret. Ngerti warokmu. Kuwi warok apa werok? Ayo tong, but gawe tong. Adu kekuatan, ayo, ilmu tong. Ayo, awas. Kowe tengah tong, balik. Wis, iso meke. Iya. Ora apa-apa. Ayo, iki waroke sijine iki. Wes. Wah. Waroke metu, petune digua.
joget to. Para kok monggo kalah lagu golek apa to? Woi. Woi, apa kuwi? Woi. Balas aku ora apa-apa. Ora apa-apa. Adu kekuatan. Ayo. Adu lengan. Iya. Iya. Kowe. Oh. Ilmuku agung basa. Ayo, aja mok lawan. Turuti. Ayo, Imo, kentet Imo. Sirah pecah ora apa-apa. Pecah tak selaske lho. Pecah sirahe dilaske, ben bakal dikeseno ono las. Ayo Mas Soto. Wah, malah mumpet karo-karoke. Ayo, perang iki yo. Ayo, tok. Ayo. Ilmu mulai busikilan ditoke to. Ayo. Ayo Mas. Rodok penting asik sih. Ngen ketok mau kamera. Ayo Kak Dibu, Akang ayo. Ayo. Ayo to, ilmumu tok to. Sirah pecah kau tak ganti nih. Ayo Mas Soto malah mulai. Warok ini malah nesu. Woi. Saya materi persiapan. Pak Danipun Parok sesuatu reok Ponorogo. Prakanca persiapan.
Dan yang bagian numpak, ayo monggo gratis. Monggo. Ayo Duk, numpak ayo Duk. Oh, kowe rong iki sudah. Oi. Ayo Duk, numpak ayo Duk. Ya, diseragam. Ora apa-apa kok dibantu karo Mas Masir apa-apa. Bantu Mas Heru. Ayo, numpak reok gratis tanpa dipungut biaya. Biayanya pun ditanggung oleh Bapak Haji Kaseno, pemimpin kita. Ayo dibantu deh, bantu. Ayo Mas Jatuh, dibantu Mas. Ayo para penari-penari yang mau naik ke reok, di atas reok, mumpung masih pakai seragam. Ayo, yang masih pakai seragam boleh naik ke atasnya reok Ponorogo. Gratis tanpa dipungut biaya. Buat kenang-kenangan. Tidak mungkin setahun, cuma setahun sekali. Ayo. Ya, ayo Duk, tanda. Ayo Mbak, membawa acaranya boleh naik. Itu Masnya, ayo Mas. Boleh naik ke sana. Oh, gak apa-apa. Gak apa-apa, gak bakal jatuh. Dibantu sama itu teman-temannya. Tenang aja, gak bakal jatuh. Di sini ada pawangnya, Mas potong pawangnya. Ya, ayo, ayo silakan yang mau naik ke atas reok Ponorogo. Iya. Ya, ayo. Mumpung gratis. Ya. Yang naik ya sekitar 50 ke bawah. Kalau 50 ke atas nggak kuat. Ayo le, taruh bujur oleh, joget joget, naik satu lagi, ya nambah. Yang masih pakai seragam tari boleh naik. Buat kenang-kenangan. Begitu-gitu, ngalor. Ojo kakak polar. Oh, kasihnya sempit.
jemput gawe. Iki nyambut gawe. Sampai akhir. Bobotnya belum abyo dulu. Ayo joget. Iya. Ayo diakinkan pora kuwi. Rodo tengah Mas, tengah. Menghadap ke sini menghadap ke sini biar. Kameranya biar kelihatan. Agak tengah sedikit dah. Dah situ aja. Alah tak kuat, ayo di atas sini. 50 kilo. Ora saya wedi. Rusak kono meneh. Bose nyeburan. Aku kono meneh. Ya. Ayo, wano sing banter. Kami satu rombongan Singo Makaryo, kalau ada kesalahan minta maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum.